Nijang Karbi Anglong Amri MEC constituency ka parlo Birsingki ME School along kedamtang arkoi ni phai player ni Duar Amla Amri la Penchintong constituency along ME angdeng ke Charlie au somara tumaphan akangtui angdeng ke pacharli longji aphan pura inspector of school kahumri dam Bangso constituency ke thomalong high school angdeng ke Charlie athai kavidera jok aking pen pinnanga na kilometer an damnang kok titiga jok pinnanga na kisung dokok titiglo Lasiki damtangani Birsingki ME School Managing Committee pen patirpi ponsi Education EM Richard Tok bialong pinpura lo pidamsi local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Dioping Maslai pen setame chedon dunsi ISSI hemalong pinpura lo palidamlo Laso ting pen ke damtang arkoi ni phai player ni ahok peralam ke long la pen kachini GC Assistant Inspector of School Nayan Pathak SDPO Sansing Tok bilapen BMC Ajit Daimari atum Birsingki ME School along an Adimaklong along Langcharidam. Nayan Pathak Assistant Inspector of School tame Labangso ME School upgrade nangji akinang sot atheke Ladakh loke Charlie osomaratum kidukisung ke pholam chini pen report ame tokpame si sarkar aphan prabjin pen pachini pon popusi ningthe alam jaitikang. Hamrenor Assistant Inspector hisabe eta hisu Birsingki ME School khon High School karane upgradation korar karane ki koribo para jay amar local MEC honorable EM Sri D Uping Maslai sare amar council authority jonaisile aru honorable amar executive member education Sri Richard Tok sare ei bikhoye amak nirdesh dise je ei school khon visit kori jodi para jay Birsingki ME School khon sare high school loi upgradation কৰিব পৰা যায় উন্নীত কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে গতিকে ইয়াত আহি আমি মই ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইয়াৰ বিৰচিংকি হাই স্কুল আজি 2 বছৰ ধৰি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইভেট হিচাপে আমৰি হাই স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হৈ আছে দেখিছো আমি ৰিজাল্টখিনি পাইছো ৰিজাল্ট মোটামুটি ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ উলুকুঞ্চি পেন হেমাৰি ৰংফাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ